in hi December ni thum ani ei tur ma kong pui kan kalna tak kha chu hei an no pui muk to ni hi tur ma kong pui ha jong kal thei to lo ma se hei leyan po pheina tu tle ainin bot sei kha nia October ni som thum an khar kha nia November ni som thum a zo tura in bei sei khan nia hei tu hianin hemi chin phei te hi ni maya a lei a thak phei chu la po ani lo hrim hrim Keng kala phai ko no an update ve zoi ni hi a ma khan in a hrim hrim in heng hi an khar nu khan heng lai neu neu khan khoi rei le a khar ma khan heng lai ve hi khoi thei tho sia khoi mai o mania ka tia khar nu khan in a thang hin khoi le neu neu ka khan ti rei ta ni hi lo ro man lo thiam lo ve deuh ka sia la pot mai don lo ra le lam so an po na vel tur puli te ei sui zen te chu lian takani he ti en ai hian taka mu kha chun kan chet vek kha an ti lang ve he ni ei sumo te poi then chun kal luya then na thok tu ta to bo tak two wheeler e ro hi chu lei hoi ha kal thei renga kan la lok nge he ni so an gate te chin lo sim two wheeler chu lei hoi he lei hoi hianin two wheeler te le a ke ang phei chuan kan kal to ngai don lo wa hemi a kal hi chu hemi lei hoi a kal ve zan to kan ni mai an po kai to no chuan in two wheeler chu kan khal to don lo hrim lei hoi a chuan so lai te so den de ni so in December ni thum ani hei dam lo phur an ti mani ai chun chua don ni hmel a zong zong tan chun ris chi chuang lo win ka thia zu tan khan a lok lo